Ka Extension Program Cell jong ka Sinat College Shillong, rengkat ka jin trailang UMLA ka Mokerwat Constituency, ka Science Department, ka Bahapo jong ka Deputy Star College Scheme, Sinat College Shillong, baru ka tanat rekam jong ka Horticulture of Shillong, mentaka sengi kila penlong ka program IJ Hikai, bantong tiet, bat kila jing kamay na utiet, ya kabala penlong Harangmau Presbyterian Church, bat Presbyterian Secondary School Rangmau, Southwest Castles District. Ka jing temu jong ka program kalong ban pas mutu, bat IJ Hikai ya ki paiba nong syong bat ki kana school, haka bay day ga jing tung utiet, ban sumar berkumjuru kumno ban penia iau iau. Shushu ka day rukum shibanta ban peniare ka tanat ban IJ Hikai, om tang hapo ki sau kanro jong ka college ni ki school pule, henry ban ailam day shiki wipat ikilat jing harap, ki baron kam ikilat jing harap, bakin peniat iki kam syakmat. Ki balawan ban shibanta kini ka sengi kilong, ngadu kilai tili ki balang hapo ka shnong rangmau, ki rangba balang ki pajba berkilong kemi na ki kandai tili ki shnong, ki no Hikai ki kana school, bat ki samla pule jong ka Sinat College Shillong lembat ki wede. Ki nongkran ha kani ka sengi kilong ba renikton leng dok tongkar, MLA ka Mokerwat Constituency, baru badai unong aibut jong ka tanat social welfare ka Sarkar Meghalaya, kumukongsan. Ba RM lengdo principal jong ka Sinat College Shillong, ba DW lengdo Menteri Shnong Rangmau, ba K Kharpran Assistant Director jong ka Horticulture and Mushroom Development Center, Opar Shillong. Ubala keren bat batai halor kumno bentung yutir. Hadin ka program kaladan ru ka exhibition na kasama pule, jong ka Sinat College Shillong, lembat ka jing batai paiba kumno bentung yutir, bat penbut ka jing sami ke sambaitit, syaki balawan yang simantah ka program. Di bagian education, kamu desio kecukupan education mereka mau kejing mentoyo, ya ki paiba nongrap. Kalau dari ko haka bagin pai no sakarap karya. Bolma angin i perkat bakarap karya kali kata kajakam kabangin sakot haka dok silter. Dari dem kam lokota. Ngasukman hadu kata kali ibah kidok tanjuni kidok kinorep kibadai uspa baro-baro. Mereka dia setai sedang go setan setai. Pelengok bari bakawai kaye kita kinorep sudah. Henry kia pedian kali hapulau arteli lai kali. Dong ngi makawe kayen kaman dong ka pick up. Bangkit sin, bangkit piki ye sosau, bangkit ki marep choki. Ngi kwelenti bakata ka rolong ngi kidong kithan. Mene step ka bagay bang breakfast padelo ila kili ngati ang binde sa program ayo ala ito even ang magawan haka program ban hikayat. Ila orang yang ngai kena ngai ikut kubur, nak keluar beli ini orang ini jadi top. Bagi orang tak nomor tip nak ponca, kita bayar tiket dari kror, ni bisa bayar tiket dari kror mantas nem. Ngalas kau orang hadu katno kata kejing bet. Ila itu yang ngai syukur kan penjerong menomba. Kini kisambah, kini kibalawan pule, kini ki IT student, kipapas na Amerika, dai kibapule India. Ki balawan pas kena pulih Amerika, kita ki scientist hak bantuan pada India, Punjab, hak berkeliau berdito, bandiutit, bandit ki kror mantasna. Kalau bu kena challenge tengah orang plan. Kalau dia kepor ini, bakum kilogram di Biden, bagi ngeni kisah, badak kabarep, kamut begitu susah. Dari rep bagi manpreo, bagi yakiu hakayo hakot. Kata dari ability bagi kuat, bagi berkarap kan kiu hak ini kidong pithan kijomi. Gisokman bagi don kato kini kimarep ya kaba la itu nak state Meghalaya, la itu nak state Assam, bagi permit nak kini kidong pithan kijomi berkata kau yo biskot. Kaba hadu dalam day permit biskot. Daki peu teli mankas ngi pick up ki wan na Assam. Baru wakil biskot na kita hidong na kita siya jomi. Mensuara kenarik ngakan maungi bon bahau biskot agar kisno jumiro tapi wakil na kaya gadao. Mentah lagi lalu na bahau biskot agar kisno kita jomi. Mensuara kibarat na kong biskot yung nrep kumno biskot omdon iyo. Kajing omdon iyo kanina mabang 4 penanam. Hendrai mentah hadir balak penanam. Kipai pak kiwan na kelen kinong kayi na Meghalaya kinong kayi na Assam kiwan hakini kinong kithan jogi baruan kit biskot man kasni lagi peu teli kitrokret hakabaki kiwan na kmilenti bagi namla bandel lut tali utasi jaj tenre ya habagi pek ya kasuimren ki officer ki sabatai ngasubang ki jingkernen hakabang pai ki jingrong benyap ke kasuimren juni ke ba bon tausla. Na perkara mengkareptir kata kaya daimat ya kaya jingong sendiri ini kaya daimat kata kareptir ngalayi ya juga hakaba ipunan kam ni jakai barre pa tip iyo na teks sebaik tip tekiskum hendai ha ka kamera syarja
hasa kendong bakam bomna penon kame hangta kendong ibu ya kita ki je skum kema kumbang lai song wah tang kato kene ila ko sentiu kini kita hangta kendong kebal penon kam tang kendian ijaka ibu simpoi perkha ban penon kam ban nomor penon kam Hendri haitai kendong ibu penon kam ila ni kita haitai kendong de kecil hikai Hendri pilih bakandon ke distribution banyak banai sepi kilometer mata ya udah uskum banyak berpatai kumno hirah hariin ban persiang no mentah hadir berlami negara training banyak persiang hino dalade ban bu ya tahu ban rap ya tahu tip on desho ban syukur tak hakaji sengau tan hakaji sengau dan berpindah oleh praktikal no ban rah dia yo ngantip kan no undang Unuskum ya coba lewat try kumbalai spa song dengan people undang markat no mari we dan artli mereka coba banyo pinyo bandra ya unuskum hakaban lagi tipno dan mereka bomda pro yo mapet nuksa nak ni parmarjan thi banyo bandra unuskum hakaban himban ban pet nuksa kumno kile hakaban red lute banyak me tiba hadir ketok kerenai hadir baskan mandi biang kaplan Pinsayo kiskum keba kebon, nalaki jom kibadan, nalaki jom itu berthor, hakaba pinsayo uskum keba, hakaba punya bersumar ha, ban penlong, yang udah uskum keba, hakajaka bersia kang, dan yang berpelan uskum, hendai dia pendon kamno pandertit, kata kerja kemil tijongi, bagi apa air kerja hikai, hakajaka training mentar ke college, dan kerja simkia juga college, ban organisasi kerja training program, ngalai belajar pangga college baru away. Kepadon kecil ya cang kebahaduk kata-kata bangga hakaban alham stolong spesial kemudian hakaji ada berkali college hakaba ngaliga bandol sisin hakawai ka meeting hakawai ka remaklah di college with hakaba jalan kau yang awal pun chief guest kadai ka function kadai ka meeting kepadon kau itu sengi yeseng lese kadon kita kui kapto kadai kilong yin kebabinan bandle ya kata berpinsa jika mau ya kadai ka training Pinsa jika mau kita kesini, hak bagi non mentah nak lagi kasinap college, tapi ni ada lang. Bahkan kalau jika mau kecil joki, pada kita kesini kalau kita mau dia pilih dari reptit, bah lada kalau kecil mentoi kita kecil reptit, yang bah punya bagi kamai bisa hati yang bisa joki. Yang kemil ti kita kalau successful, bah kalau kecil job. Saya sempat boleh shivne ke college, sinap college, but ingin boleh try kena dalam dekat tapi college baru away nang balik di kampung ha bahkan untuk tapi ayah ke education bahkan untuk tang tapi ayah ke start ikut Islam hakabah kejisha ikmil di lagi college nak school bahkan ayah tang ke ayah ya ke start ke kuliah kok dari itu nak hakabah himi sabar nak kata kenro bangyara omday tang man ayah ke kai tang kebeli kok Dari ban air ke hikai, hakaba kibro video ekajige me taka livelihood, ba kibro video ban hikai, ya kirom komera patmai, ba kibro scientific kumalong imanam ne badam karoblan, ba iyo ban air ke hikai kumalong scientific, kenang ba komera kanna banong hakadur, hakaba kam, kendiak kejinglo, Hendai kambon kejingyo, kata kerja kualiti ya kerkomera patmai, hakaba kasayan ke iyo ban air ke hikai ini. Kublai Shibor. Northeastern Hill University baru ke college juga affiliate ke Northeastern Hill University nila introduce ya kata ke NDP 2020. Dia hamil introduce ya kata ke NDP 2020. Kadang ke vocational training course kepada ngin sedang tentang third semester. Di ketika vocational training course kisbulan kijongi kinyo hak third semester ke fourth ke sixth semester di hawak yo ketika training ngakhawai ba kan longkum ka ketika jinghi kaya ki pakin earn ketika livelihood kijongi di nakata daw on staff kijongi kuidan ba mo hiro kido training normal wat kinohi kaya do normal ko kinohi kaya ni barwar nilo in the process of learning. But only the every day in our life we are always in the process of learning.
kejehi kai ka babiang ya ka bakil ke yo tena ka tahu hai di por belum kon saya sempat ya aku play ya ka Rangwau High Secondary School kemudian ya ka balang presbyterian Rangwau ka balang yang subha batul ai subha ini kumka Sinat College Extension Cell ya ka bagi lapan pedong ya ka program ini melalui sungkur hiba dari ke Portland tidak kita izin kirim sampai dari ni berkat ilek dan bakum orang ini hari ini yang menurut kami ni David Trey dan dokumentasi kan ini kita masih lihat koleksi itu. Kebanyakan lada pipet ketika orang sok ketika yang lada accepted apa nyewa itu utit mana. Balik apa isabar hapo ketika dur jauh tiu mungor setiu puja itu mana. Setiap puja, setiap mungor, hakapa mentar kilazam kilung. Nado ubnai April May lazam kilung. Ubami pathar. Sauda ujang betul kayen pitung doktiu setiap mungor, lebih setiap puja. Uniu setiap mungor udan dia kata kajinglang obakat pang jauh hakajik semak thang. Di ni lada semak thang ni kubriu kimtre yang matur shanala sedistai. Di kumju kiknyang ru kidon yang takut ini iskai. Lada semak thang kinum trek mantur satu kejaga matung tit mungkin. Thum yang te u setiap mungor saudang bahkan long pungka bahkan long pungka jingker sayar syah haborda. Biar orang saudang kia ontung di setiap mungor. Lalu dikerja pudina, jadi kita nu ki jat jur lalu jing dihitung ki balong ketang agas jinglong do kaslan ne. Thung di itu kikinyang kinkam Cindran teman. Nanti di penun kamu dalam mereka yellow sticky traps. Nomor boleh kemat jongki kenyang kamu tabas ke di rumah sistem. Di penun kamu dah dia kata sutiap. Bila orang online tu nak Amazon yellow sticky traps dan mereka trap benak sistem. Dah kata ibu kata kejinyong kita jadi iskan diajar teli. Ibu akan ke kamera kebangi thum tip. Kata ikawai pada kebangi penun kamu dan mereka lain. Ada pilihan di restoran berafat sipang punya aslo baru trap bagi yang iskan perjong. Ini penun kamu dah betul.